Haleluya. Amen. Chimiye Imana inyemereye kongera kuboneka hano kuri uyu musozi. Yasima Ruhanga wamwikiriza okuba omugicweka kino. Amazina na yababwiye. Amazina yagabagambire. Ariko kano kanya kabaya kanya ko kugira ngo twongere tubasuhuze. Baitu saha zino byahitagisibwangu agaruke kubakura oba kubaramutya mu ijambo ry'Imana. Mu kigambo cya Ruhanga. Haleluya. Amen. Nanezerewe cyane nkimara kugera hano ku harubaju rwanjye. Yashemererwa munonga acayika hano hasaidiye ninga harubaju rweye. Nongeye gushimira Imana yaduhaye Yesu. Era nasima Ruhanga obundi murundi waduhire Yesu. Imana yarakoze yaduhaye Yesu. Twari dupfuye, iyo ataba Yesu twari dupfuye dushize. Imana yarakoze, muyikomera amashi menshi cyane. Amen. Numva mwayongera nandi mashi kuko ntabwo bihagije. Abo kwa Ruhanga gakorera by'Imana. Numvise nabonye umwuka ari umwe. Buzima yareba mu uri kwera uri mu mutima yitu nomwe. Nashemerewe cyane munonga habwa Yesu wavuye mu ijuru. Arishimye cyane yashemerwa munonga bwa Yesu warugire mu iguru akija gufera itwabantu. Nabonye muri abarokorera ukuri kw'Imana. Buzima shangire mujunirwe muri abakristayo agaruhanga. Umuka w'Imana namubonye ahangaha. Muri kwera buzima murebiraha. Turi ubwoko bw'Imana. Buzima turi abantu ba Ruhanga. Turi abana b'Isumba ryose. Buzima turi abana ba Rukiraho. Reka twongere duhe Imana icyubahiro. Oh, haleluya. Munyemerere nakanya gatoya. Buzima nakire gake yahikagaruke. Murambure Bibiliya zanyu ndi kugira ngo mbasuhuze mu ijambo. Naenda kubara musa mu kigambo abine Bible muyigure Bible zanyu twaze mu kigambo. Ibice 4 by'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Matayo ishura 4 urw'ikumi na mushanju rwonyine. Matayo 4:17. Matayo 4:17 wayikireho ashome. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hehe yemwe. Komera Yesu mu mashyi cyane. Natangiye mbivuga ndi kugira ngo mbasuhuze. Yatandika ari kubigamba kugira ngo abaramuse. Mbaratira makumbuza cyane kugira ngo mumenye uyu mwana. Baitu aliyo nabaratira ninga nabereka ogumanya ninga mumanyo mwami ninga umugabe. Haleluya. Amen. Yesaya kamugamba nti aliyetwa owamani. Haleluya. Amen. Azitwa igitanga. Umva. Aliyetwa owamani. Banyita Cyomuhendo niko mazina geye. Idiri yabanyitaga ntabanganya Imana. Okwe bakabani bamweta tiba kwinganya Ruhanga. Imana ni yacu. Ruhanga no witu. Cyo tutanganya n'amahirwe ariko Imana ni yacu. Buzima icyo twakwinganisa ni chance baitu Ruhanga ni twine omwe. Haleluya. Amen. Ni gakeya. Era agenda naiza kugamba mpresa. Buzima muntu yaba naroza kagamba nayo. Era ohuye wayi kujiwa. Era no kurya ni baya.
Ariya yetu amani. Naratangaye umushinja nkanjye kabisa kugira ngo nemerwe Ubuzima bikamutangaza umushinja kawe iguru rya musima. azitwa igitangaza. Ariya yetu amani. Umujyanama Ogwe muhabuzi. Ogwe no muhabuzi natugita duta mu kansoringi akatwekurembera akatuganiza tuketwa ihanga rya Rwanda tuketwa ekanisa ya Rwanda. Amen. Ariya yetwa omuhabuzi. azitwa Imana ikomeye. Ariya yetwa ruhanga w'amani. azitwa data wa twese. Ariya yetwa ise isitwe. azitwa uhoraho. Ariya yetwa uri kwikaraho. irya nyuma ni umwami w'amahoro. Eriya hamuheru n'umugabo w'ubusinzi. Amen. Mana yarakoze iduha amahoro. Ruhanga agakoresha amani y'ubusinzi. Tukaba tubiroko bayituhereza ubusinzi. Amagambo dusomye Ibigambo byo twashoma avuze ngo Yesu amaze kumva ko babohesheje Yohana, Yesu ko yaherize guhurira ngo batire Yohana mu prison, yimuka i Nazareti, buzima yasenguka ninga yafuruka Nazareti, atura i Kaperinawumu, yaza mu gicweka kiri kwetwa Kaperinawumu, ku mudugudu uri ku nyanja, mu gicweka kiri ahanyanja, mu rugabano rwa Zeburuni mu boda bwa Zeburuni na Nafutali. Ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya birasohora. Ibyagambirwe na nabii Yesaya byahikirwa. Mu gihugu cya Zeburuni na Nafutali, mu ihanga rya Zeburuni na Nafutali, hafi y'inyanja, hihi y'inyanja, hakurya ya Yorodani, seri ya Jordani, ni Galilaya y'abapagani. na Galileya y'abapagani. Abantu bari bicaye mu mwijima. Abantu bakaba bari umwirima. Naenda guhendera nagamba mbu aho Yesu ageze, aho Yesu yahika, ntabwo aho pasitora ageze, tihariho pasita ikire, aho Yesu ageze, ohiraho Yesu ahikire. Nakugambira ngu ntabwo aho PCU igeze, tihariho kugamba niho PCU yahika, tihariho PMUC yahika, aho Yesu yahika, aho Yesu ahikire, ibintu bibakiriya rero mu ngaro Yesu zamani. Era asanze fwenanga dufanagana. Yesu yebaziwe. Yesu watuse. Era waliwo bumanyiso. Waliwo bumanyiso. Yalabye omulisa mukuru mu kitundu kino. Ajukira mu kinana mu meka. Yamugiriza ekigambo Bayibuli ekigambo tekigenda bwerere. Era muzadde wange ndikujukira nga era watwigiriza ekigambo. Uratubwira ngo witwa Serushoki. Mugenda kumusanywa abyogedde mu manya, era temugenda kumulaba bubi, era bayigira kwabo babasookera. Era byava kwabo bano basajja bakulu. Era abotunga chance n'olabira omwana n'owanga akuze, na otandika kwewulira wihurira kye uranamureka agafata akazina era omubaako aho wagafatiye abasaza bacu baragafashe ntibamuze buzima aho wagakwatire abazeyi bitu nabo nibo bakozere
haleluya amen. abantu bari bicaye mu mwijima abantu babire bikire mu mwijima bahitaho bahika bamurikirwa n'umucyo ubuzima bayakirwa n'umushana. Yesu yatandikiraho avuga ati yagamba mbu mwihane mwiteyise mwegarukemo ubwami bwo mu ijuru buri hafi. ubukama bwo mu ijuru buri harihi. Era abeshongozi naenda kubagambira nti buzima ari iyo numvise byemeye buzima yahura byakiriza na haleluya. Era burinda cyane umusigazi ageze birahinduka buzima ikabyahinduka. Amen. Hane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yegarukemo abakobwa bari kubasubiza abire n'abaramusubizira ahera imitima yanyu mu izina rya Yesu. Bikare mu mitima yanyu mu izina rya Yesu.